Ketheka mutegeri ni tariki 5 cia mweri wa mugwanja mwaka wa 2023 inkugwata ugeni ntutoni cia weru tha mugwanja niumbitagwa Christine Wanjeru tukembereria ntutoni cietu ni ati mucio mukumantere cia Katherwa akiria ngondi no tigitwe ugitaraga asara inene ni nyuma ya mwanki kubebia muci wao na kumatiga thinani kuringana na mwene muci uyu ariwa gutege ntumabotete kubonokia no kimwe ona nkinyagia into arare kugura cia cukuru macokani ma asukuru riu na kuromba antuma wendi omwega na kinyagia thirikari gutonyera na kumatethereria ni kenda mambiri ya Kairi Nicholas Chabari atwambirie na ino Ciokwa yura ere tumbe certificate cia guca cukuru na ibanda bionthe ithirite mpanga kana amutino withagirwa ukiumira kinya gutari na kiathi na ibugo karikite kwa mukuru Joshua agitari kwa kumantura ya Katherwa na araende mwanki uraumire muci gwake na kubethia nyumba yake eyonthe na gutigwa ate na gintu gya kwigwatia kana kinya bantu aomba kwithirwa akimama rira nyumba era ire antu baraiba irira kuo lakini ndinkwira mungu bwa nonto antu bareke implication cia uchwa mwate antuko biran kuromba ake into bibio ndabirite a muchiyo tiyo mutheri kuri kinyana baraitite cukuru na arua ngua ciothe nira ire kinya binda arabio bya shopping bira ethire nyumba ko mwana uginyotha ya imuci na kinya nyumba yu ikura ire certificate cia munongi wa form 4 uthiritie na cio niite na ibande utikintu ntina kio nombini ote kinya mwana oraita cukuru na pini kinya pibi tware bionthe bira ire bionthe mwanki ujo takumenyekana akauma okagu ende atori wamwe na agitari ibakuromba thirikari wamwe na atongeria na endi gwega bonthe baibumire kubachokaniria uturo obwao na njira kubatethia nikenda abaithirwa bakithina mbeno uturo bwao bwega utikintu ntina kio nombi lakini ninkuromba antu bawendi obwaya bantethie mboge nyumba yu na tikarari ngombi na tikuita cia rambe lakini naomba ku manage akaomba kuthwani into byake bikai na baba eta kuthoma so no ntwende na raomba ku manage ndira thine ta mwata no ntukwena kitire bangeri thina onto indene county government yetu ya Meru tafadhali ngavana wetu na MCA ro kadirite te itare nayo kietaria ria kuona mbecha ira ciero teroro akira ngondu kenda family yombo tethuka kuma Katherwa Gembe Central Peter Nicholas Chabari. Mutongoria wa Azimio la Umoja niwe Raila Odinga na arutite uge wawe gururia ugambi wa koti wa kuregana na itesia aninima a minister nimo macie Raila akiaria na ugite koti ni rutite wira wayo bukubaterie kuringana na katiba ya nthi ino ya Kenya. The courts, you cannot talk general, you cannot generalize. Because you know you've got magistrates court, you've got the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. So we deal with the issues which are specific. We don't want to generalize. But we think that the court has acted correctly in doing what is right. No, the court has just upheld the law, what the Constitution says. They've interpreted it correctly. And this is what we talk about, the division of powers and responsibilities. Parliament makes laws. If the executive implements those laws. And if there's a dispute, then the courts interpret those laws in terms of the Constitution. That is their responsibility. So they have done their work properly, in our view. Kirente toshienge ni ati mubunge wa Ntoka kaunti ya Meru niwe Elizabeth Karambu Kairemia na kinyete mushi omwenteresi ya Kirindara na komitethereria mushi uyu wa twikire kana watonyire thinani wathungire thinani nyuma ya mukuru wa mushi uyu kugwata mutino wa barabara uria wa mutigire atena binya ni untuma kenerete banene na kuga ni utethio wa gitumi muno kirimo Marion Karugi gatumenyithie
Rere thithio ria kiao ria kuringithwa na utethia baraba umete misiete uciumba na barumiri ni mathina mwanya mwanya. Obisi ya mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru Karambu Kailemia ni ikinyite nturene ya Kirindara wadini ya Tunene gicione bunge kia Gembe North utetheria family ya mukuru Geoffrey Kamau ura wonere mutino kwa mutine na mwankirau are motungatira na bawe beta skuru untu mubunge Karambu ajoketie murio yo kuthomethia ana baba we beli bari secondary mwanka bathirie skuru ni boya na ntuba obisi ya mwasimwa Kailemia kukinya wakwa kutegera mathina ya ndene njeko kunjukia twana tuto akwa tumba kuthoma bene tumite ana magora munute skuru kandawira mutina ndeta sibitari ndabutho operation tegero mipira kwa twainde wintumba kurtangoi ntumba ta kuthomera na bakwa kinya mantu ya fi te kuona pia kwa pite kuonekana mwakuru no cio macia ta kauria ona tugara singwe tugatata tukaritwa buo ithebo waswa onini matukairabo ini kuria ini kunywa ini skuru ndi bo ntonku ibo ya no ntobo kinyanto ao ibethera bena bakulukerete thina inene yonto sukuru kweta sukuru kou ningo sokia nkatho nonto watwana toto toyukirio twele na tuo kenda murungu angakiama na twathoma na twathina na twata university twathira tombotethia musiyo Keremi Moyampo ni murungamiri obisi ya mubunge Karambu Teresia Yembe ndayukirila ina atongoria wange ba Ekuru bantureje ndabaikia ki mheshimiwa Kailemia mama wetu na tuthikirire boya na ibwa butho ku nkoroneke nonto wa family je awako kombekana ruenene mbeyenjeje na inda nimbimbere ku kinyanjeje na ndona nje kari na nkuibo butho ku sana nonto na ndibwa kimako kinene nonto ana ba family ba ina bad situation na mama awire ana ba direct beta skuru bobele na nkuibo ko yonke kama katia kinyako twagekera ke program bonde ba bathatu riu thai bonge mheshimiwa Kailemia na mbere mbe ntegere compound yo ngutegera kuona nya batena nya kioro ngeta ngakarande na mheshimiwa twabenjira kioro at least kenda family yumba kwithira sasa wene imwe kwa imwe obisi yene kinyete mwanka nturene ya Kithetu wadini ya Natho utethia family ya Silas Michobo ura watorokire nyuma ya korwa mwekuru wawe na njira ya kumuringa na soka na arabakiaria bauriti antu kuthira ciando cia kimisi na njira ya kwaranira na bange nikenda kwiria kieba ya kiumira kato watete habari ya musiyo toibwa musiyo mwekuru wa mwana musiyo ateo tinorore mukuru wake kuri utuko na habari ni kinyete mwanko ofisi ni mheshimiwa Elizabeth Karambu Kailemia. Kwa hivyo no tutumira ni mheshimiwa na manager na bangi tu na bonya ba ofisi wao batuma batu aturete pole siawe ture atori pole na ture ana pole na atori na tubere are amona bo na kiendelea na mbere kuitanira family na twana tulato ti nonto itwatete habari twana tunini tu skuru tumulitwa mheshimiwa na wete akaroma na twana tu atuthomethia bimbo bakoromba karibe turare ibetha bena ngwataniro nonto kesi sinyingi cia family cia mukuru na mwekuru kuorwana isiendelete so bimbo bobu imisha ibetha bena ngwataniro kinya itere kwina mpara wakisikisana nonto utemana ya kurita muntonge uhai nonto imurungu twete kiewa kiotoro oigwa thore mwekuru buru na bukole mono buru urie nya muntu ntura abo aliria mukuru ntura kana yale maburu itakanise ne ta pastor kungwetikiote muntu tena kanisa kinya mukuru nture kenda le mantu ya kinya mwisho ukona babo akaranti kurwamwe ukere kanu mantu ya mega na mantu ya geta bweka sokerie timu ya mama safi katho ndimira ni boya nonto bwa kuona tu na obatu yotethia twana tu na ni boya nonto bo batu makinya na bia kuria nonto ni bo kuona ki family ye otire otethia bo iku kinya no bo kari sisi okwa araita kibarwene akeja akarwira na bake bia kuria na bamenyera boya nkiripotera Weru TV kuume Gembe North Mbeta wa Marion Karugi wa Kenyua.
Reverend Gitari Rwege wa kanitha ya Murugi West mwena wa Chogoria ariuga riu ni mamenyete njira enjeru ya kwithirwa makithiria nchobi na nkinyagia utumiri wa bangi ntere cia Chogoria. Ariuga kwinegwete rinene muno Chogoria yarithiritwe rikionekana na kuongereka banene ya atumiri mandawa ino ciambogita muno bangi ni baria maugite riu ni mambiritie mubango baria makuthiurunkana irabu makithomithagia atumiri mandawa ino ciambogita buria inkimathukia maishani mao na nkinyagia buria mabaterie gutigana nacio ni untu nkinyagia MCA wa guntuko tabwe Franklin Mawira augite ni kinya riega ria abunje na nkinyagia thirikari kugwatana ni kenda kuthiria ndawa ino cia mbogita. Akiareria ndiki bandheto Reverend Rwege ugite kinya ria kuriungira togoni na nkinya irabu iria bombite kwithirwa bakithukia kenda korwa na ndawa cia ntogona kiri wandie ni Chogoria. Nuntu ni gwatuikaga area eno ni ina ntu engi muno maria makunywa bangi na nchobi. We have tried kana tugeretie bamwe na members mamwe maria megwitwa Hope Group na twathie thiini wa ba ni tuthiete thiini wa ba tukaria nantu na tukamera ni mabati ku understand kuborwa gutiga nchobi na gutiga kunywa bangi na ni tugwete tuthiete ituo ta itano for now na ni we have succeeded kuga tushemanitie na many people. Kiongera ugite kinya riria wendi ambiritie kuonania takare guciara matunda nontu anyuikira ikona nkinya togoni baingi bambiritie kwirira na kuria bura bakaomba kwithirwa bakiumagaruka kiri ukombo bobo na ni mako respond nontu ni makuga ni magutiga nontu rende ne tukumerera mathara nontu takanitho wetu wa PCA urandiraga na drugs and drug abuse this week. So turegwite tukite that opportunity kuthie tukeragia na antu mau na ni tugeretie ku reach out. Ne step wira tukwenda muno especially this time not only kwaria na kwirwa ni tuthie kuria mari ituonire makunywera na kuria makuruthira mauntu mau tukimaragiria na ni they are responding very well. Koguo ni butu nkiuga ino njira imwe ira tugwite tukiruta gukugwetu Murugi Central. Ntheto ino cia Rwege iragwatwa mbaru ne MCO wandia Chogoria atwe Franklin Mawira. For the first time ke the fight on drugs and substance abuse tukinyete antu tuona a combination ya the county government led by our governor His Excellency Muthomi wa Njuki, the national government na makiria mogu even the church coming together nikenda tuambiria kuambiria kwa have this discussion ya monto magusu drugs. Mawira ariuga no nkinyanto bonthe kiri wandie ni Chogoria bagwatane njara na kunywa na kamwe kenda gutigira bakurwa na ndawa cia ntogona wandini enu na nkirombaga atori bonde ba Chogoria ati nteto ino itiumbika at the government level aki monto mama makaombika tukejamwe tuinde as a community o mo ajietu ena responsibility ya kwithwa tukigeria buria tuga support baria ona bobalari baurira ku nchobini na ki drugs tontu tutikuga aki tundiru na irabu na monto mau aki. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi. Atukikanyaga kunoka banini utikathino ku ningucoka na nteto nkuruki. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali.
Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riungira mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Harengi nkugwate ugeni tukithina mbere ntoni cietu MC wa municipality Caleb Muteithia na ugite akabira mbungeni muswanda gukurukia watho wa kuga no mwanka montoria ukuromba uteithio kumakiria ntu barabarani cia tauni ethirwe ena barua andikiritwe kuma cibitari kionanagia ena thina inu akuga enayo kana thina inu akuria ntu Muteithia kiugaga ni kwithiritwe kwina amaramari maengi mamethiritu makira antu barabara ni magitucaga imakuroma mena thina. Kuminena na baba ingi barabara na mawathe kuonekana bareti mutindo jokangangi na taunu ingi ndene ya Meru na ndiye MC wa municipality Caleb Muteithia augite mbunge cecokera akareta rorero gutigira ati andu barabara bakureta na baba matauni mwanya mwanya ndene kaunti ya Meru bali na baruga ekubarutha kuma kima cibitari nikenda gutigira andu barabara bakuromba bali romba no ndu thina akenda kurigirio ndu barabara kuonekana thaiji tekana bakutumira kunda mbeca ugato nchieto timirwa keka municipality akira lakini Meru County itumbeti kwa nanto betumira ana betumira nyanto bangi buthuku kubasukuma njirene pamwe bagachajithia bakari bajitwe batina ini medical problem na nditu kwa ndiko move bill eto gweta panadring bill iregeti ku regulate antu bauka kuchwa uria bakaeja rutha ukutha begi street nontu tuonete antu betu pamwe betumika buthuku tukona antu bagitwa Tanzania bakaretwa street ndene chetu cha town tukona bangi bagitwa Nairobi na mtoro kuthithio jo ethithia biashara ere abo untu brabu kwa timbaru ni MC wa Rwirorera kithinyituo na wabuthu gucia gatikati no mutea. This bill is in good faith nikenda tumba kumonita antu baba tuona kinya gethera tumba kumeana bombeta kwithwa bakiuma tumba kuona inyora bomba gutetheka kinyethera tukaba regulate kwithwa bena ara njirene kaba kiumba kwithwa twiji bao baretete twamenye nyantu rira baumete tukomba kwithwa twiba sukuma nikenda baikwinyi kundine na ara uria rira kwina ene utethio githirikari antura bombe kwithwa bakiona utethio mbere maba tuteka twina ndwana antubara be barina mawathe batuika tuijita tubekira inyankuruki antubangi batiga kutika advantage yao nonto kwe mtu kweja akeja town akaidi wana aji tukane na mawathe na atina mawathe ateka advantage kukana ndi we akaika wa street ne kakathironka street ne na otewa kari wendi baona ndi ni kuona na baba bagutetheka na batigutumira bubui ko bireje itititi kuinga antu betu babe na thine medical njirene kaitite kuba inya maybe ukethwa wina baruga cibitari kana ukethwa wi recommended indaktari akiuga mbio bati utetherwa bio lakini ade mantu jaja mtu mana arumite are to tauni ati kwa tauni au tukona anenya bantu abebe skuru
baba otindi kuromba street ine, so we want to so atukuga belo etu ame support fully nikende kuruka tomba kulinga teria antu bare kinya street cietu ciongwa kenda tumenye iba obongo tugutethia nare ina baumite no baretete at least kwina sanity in ge street cietu nikenda nya twingo twa safe kinya antu batugutethia nare street ine na kana mtojo kuri untu bongi omba kuthithirwa bwa mutethia maishene na ndantu bare gutukubera tutetikiria bubatumira buthuku kenda babuthiri buku benefit na mbechiu batwe turenda kwithirwa kwina sanity kwithirwa matuja regulated nikenda tumba gutithia tauni cietu na ikarabwega nkiripotera Uru TV mbeta muthuri Muriuki. Antu maria akoro mau ni mauritwe memenyere matigashe kobenwa ni amare mari maria makuthiurunkia nteto cia urongo makiuga nimo maicikene kiri thirikari na mukarigiti wa mau ndeni akiariria gikundi giki na ugite ni gikeru na nikiri yakithiritwe kiri andu maona methiritwe makirwana namo wakagita riu batongoretwe imukariri wao wa kinthiguru to Simon Mtwaruguru wa kuruba mau ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bariuga kaba kuthungirwa na barithungirwa na antu bara batari ba mau bagetagia mbeca cia kuruta minda tukuromba ende kya makige tuka mau wo veteran association kwina chama bichingi bila biobeta na ndene baweta kibio kwina chama onto ndena ndike mathi foundation baweta kwina kya makige kya Mau Trust kita nangasha twina kya makige kya Mirangine twina chama bingi bemithemba itukuromba baumire nonto utire mbeca cio tuwitia nonto baithaka utire mbeca cio tuwitia nonto bono anything kiaria barentere cia Keirugu wandia mwembe muthenya we munthi baugite bo gutire mbeca cia kugamenda bagwetia na tika kurimenda bari nayo na kwogu mbeca ira baomba kwithirwa bagiti cia kuthungira kiamani na mbeca ira baruta wa mwanka chiringi 100 na kibau batu registration yetu ya mau ni chiringi 320 ni registration na omwaka bakaruta chiringi 120 nonto bwa kuika kiama kiendelea na umuthi musemanio ra twina guku nwa guciokaniria membe tu nonto ciama ni ciecete mingi muno na tikai ni iria cia tuthitangaga na twamabota ni tiu twicekene ni thirikari kiongera bariuga thirikari ya nthiguru ya Kenya ni bateri kubaraithĩria neti bateri kubabuana nithia kana kubaringithania na antu bau bange nonto bo iba mau bauma twitite members ni kenda tumera matigase gutabwania antu mau mangi matuthitangaga makiugaga ni moene kiama na ni twamabotire na tio mau o veterinary niyo mene kia maiki kogua turacite guciokaniria antu metu nua na ndari mucere gwakwa kigwitwa kiangasa na inu twa mathitangite na twa mabota na ribu antu baturutagira wira nabo ni bakwenda kugawa ejia majinge jejerete iguru na ikobatunya into jiao na kobatunya batunya na into jiao bateko batunya na giroto neko batunya na njira ya wara Gerishom Kaburi Mtwaraini oranwe mukarigite wa kurubandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi aratumana antu mwakire munini wa mutongoru wa mugongori Rigathi Gachagua akimuragia ombe kubariungira na tigogu gukinyia antu mwachia okire mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto tukwenda kuona kirundu giaku weria wa tulindure jiaku na tuli antu agima bagwitikio getika na baina rietu kwa Ngai nitukulomba na heshima mheshimiwa tutikwenda utiri maana nene na bao tulienda gwengwa nuntu ni kwetu igirite njara utukinye mwicho wetu kiripotera wa Uru TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mugambi Ore wari MCA wa Amwathi Joanna Ntongaina uri MCA ure wa magarukire warwiri rwarera mutuma Karembe gutiga gwikara agikithaga gavana Kawira Mwangaza ritwaniri ati ni thirikari ya kaunti ya Meru agwikira ratiri ni Karembe ende kwa ende nonikete akioronta utongoria wa thirikari ya gavana ni mama
aguingia muno ndene Meru County. Warira ora wari MCO wandi ya arwire rorera atoe mutuma akarembe ethiritwo akithiuruka akiruta makosa ngugire ikurutwo ni Gavana Kawira Mwangaza muno ikonenie na mirandi ya roji. No mwanka tuithore urongo uria mbisabu akwaeria Meru. Indi enwe ora wari MCO wandi ya Mwathi twe Joanna Ntongai na ebumiriti na kwira akarembe na thimpora mantu ni mege mirandi ere kuruthika ni Gavana Kawira Mwangaza muno enwe konenie na aroji no tukagwira tika ari muchinka. Gavana atemenya gwithorwa atena ume enjambo au itetethia antu bira bikwendekana nitumwe time na Gavana narawire bubweya marina jara yonthe njite embo ira cionthe cienji mwaka yo akethirwa nonto na budget akomba kuibwethia kenda ciomba connectwa na ciomba tethia antu betu kuga ngondo mwira wora kinya makarena aronere mama na kamwe ngwe kanya ndite ngwe kinya we ngondo kwira kalembe my brother buru nara ngwe gorito bobweya tukaua ne goritwa te idare ondo wona magosa ake nonto butu tongoria bubweya. Kuringana na Joanna akithetagira Gavana Kawira Mwangaza ariwa kinya mirandi enwe kuruthika athaina mona ya kwenja ithima abia roji etiotomera angarama enene kiringithanwa na utongoria bwa bukuruku nonto nkarire gutumirwa akwenja ithima biu nenkare ya thirikari waria ya mami inkuruki ya mianka 5 mianka ikurukite na ende ni utumika. Gavana ngwira kurita ya kwenja rui macini ire kaunti ira utumira ni macini ire ra mami miaka 5 mbo ira cionthe irenja waku utembo utethe na above 7 million ingi milioni 8 milioni 6 no ndo ndirona report ya mbo cionthe cienji Meru no gya kwolelia resources ire iraita inyingi iraita kuraya na twe Meru County turata ya mbesa inyingi muno lakini ria Gavana noe ya ariokie macini ira na yanjirie kurita ngwe nikenda yomba kwenjera antu betu mbwa inyingi na cia mbesa inunu. Kumagebe North, Betan Class, Chabare. Niwega nuntu akona kanya kurumira ntito cietu cingi na njira inkinyaniru ni cia Kenya thaa 1:30 kiogoro mbitagwa Christine Wanjeru hithirwa na muthenya mwega.